Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim alladzi amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Tawmatua malabiku surah-surah malabiku urwani naniyamakun rai. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah nakarana pamasi marajana puang Allah subhanahu wa ta'ala lori di maneng engkasiki pada Makkah tudak-tudangan ilalena yawe unroma lebih pasaniasai kurumai amminasangem madicita pabujuru inia mapacita rigau engkana elok nai rampi-rampi sedi tentuan marajana puangi yadi ega gamulle leseriwi abulingan naria sengia matingan sehubungan berpulangnya ke rahmatullah alina tomatua malebita Zainab binti Tahir almarhumah dalam usia kurang lebih 71 tahun, karena beliau ini sesuai informasi yang saya terima beliau kelahiran tahun 1949 yang lalu. Oleh karena itu nato pada madenuan di puang Allah subhanahu wa ta'ala nama muari nyawana dan nia amala-amala madicina almarhumah engkari turi tarima kuito papai melolongang onrom masarositi naja maseri sese arajanna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan nia mapasalama lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yade enang kana petut tiruangi lalem malempue sebagai sedi lalem ya wedinge nasabari nato salama dilino lebih-lebih pamati nato pada laba riakhira insyaallah. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaru sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menetuna si bawa sapusena ia senge panguluta Ali karamallahu wajha engka ciri khasna ia koma pedatungi yare gamak katobai. Apa ciri khasnya? De napa mulai katobana ya kode narampi warika dari makadana ya bena adama ulkurul maut ana apona adam engkamane ko pakan jakiwi paring ramur ya matingi sapa ina selaleng asalama renge dino dan renge laleng ala bangenge di akhirat nasaba majapunna ya tuku burue
yang kai baki malemberi tawe ya kulli suri pamasena puangge nasab panggulut ta'ali aswani rumah cuy ribun-ribun. Jadi kebetulan alena almarhumai itu pulau iset di tahun macuy kuburu narimundrina soni napai natamay tongan nasaba narapi ni lelean na lisu di pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu toma-toma lebihku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, magi na parlu yang ngerang ya sengia matingeng nasaba yarwa matingenge gau ikar kemana jadi poleri paremanan na indota. Jadi de tugaga nana jadi rilinoe sangadina makumana limanna aga sabatna nasabaya ku 120 sona umurutna ya tulapunganana ilalenna paremanana indona makadani pung Allah subhanahu wa ta'ala summa tukmarul malaikatu bikat birizkihi. Maka di puang Allah Ta'ala di malikae catat niro dalena sainap gangkan nama tu lele riba masena puangi. Yang kedua wa ajalihi panasatoni ajalena. Yang ketiga panasatoni belana jopa-jopa. Dan yang keempat panasatoni itanaman napas. Jadi dek tu nama tu tahu erilino yai ya kode na capu maneng ya pai pasal ya kode na capu jatan rena isapa si jata inungan na ya kode capu ni jatan rena renge jata inungan na isapa si jata jopa-jopana ya ku capu ni jata jopa-jopana isapa si jata napasatna na inapa betul-betul li suri pamasena wong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadian na tuidi engkai mupat turi lebok na ye tanai ajak lalu taka jopa-jopa ya kode na penting nasabak magati amai capu pulsai ajak lalu takan rianre ya kude tak penting tatageng yang rita magati ammai capu jatan rita ajak lalu nasembarat tainung nasabak capu ammai magati jatainung eta. Oleh karena itu parelui ipade cengi paringerat taria matingi nasabak insya Allah mau tidak mau pasti engkamana kimatu macin raiwi alena almarhumaya. Oleh karena itu toma-toma lebihku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan dari kumati tawi dekna tu nacapu perkarai ya rega persoalan justru napai bunga mapamula ya senge persoalan nasabak ya tu amatingenge Allah lengem mabela napa matu irapi pada engkar yang gujui degagai cita-citakan sangadina suruga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Tegai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sepuni epadatu tau matena nabita berarti si sebutoni epadatu tau malalan nabita makukwe dek panaletuk lori akhirat dek panaletuk lori suruga karena ia pamatu na ibongkara mana kuburu na tawe jadi ya tu matu kuburu ya ko kama dilino tak bongkara sendiri ya tu kuburu ngapa irim pamana tawe leri sedie padang ya senge padang masal sementara makukwe engka mana mupi matajeng nabita lagi si sepuni padatu tong matajeng tajam manengnya boleh ngetaya. Oleh karena itu nasabak matajeki ya rega malaleki tentu
majai Allah lengeta ya kodet nama kanjak bokongi pakai malal jalannya kali barakeng ya kokuki bunyi elok menre ju pandang ya rega ya kongka merah kit menre ju pandang ya ko 50 isep bulisan na dompe eta pamadodo nyawai tetapi ya ko megay bokong megay modala insya Allah pasti maloppo nyawai nasaba eloki malale. Itulah sebabnya engka sahabat na nabita yaseng Abu Hurairah yaro Abu Hurairah yasengi ambo na miyonge magi na yasa ambo na miyonge nasaba ya kong kamyon na biat tawe alena to si pulungi gangkana kuwala na liwe gana miyong de na pada idi ambo na pakap dia miyonge jadi komende kila mange satu ipade jengi pabantin na to pa liwe gana miyong na biat tawe Abu Hurairah alena to si kumpul ya rumiyonge gangkana liwe gana miyong bulana. Pada saat madangi Abu Hurairah ya madangi elok mati tapa masuk kue matana teri maka di sahabatna magi muteri metok ko mati jadi orang tanah ini metok ko mati mai muteri aga naseng Abu Hurairah ya tu ya senge metok mati edek neng kana dibolai lalen na watakaleku atau kenge mati malah naseng amate gange meta metoni utajeng meta ni utajeng dek neng kau meta mati meta ni utajeng tetapi magi naseng utari magi utari nasaba ya kawang ngerangi matu Allah lengange ya elo ewola Allah lengan mabela ya utari agak kanaseng matenganga malaleng na justru capu imodala di tenggalang jana parlu mani bikiri gimatu apa ya koku ki lino capu modala wadi mupi itu mata lepung wadi mupi makada kiringa ki cede mainai transfer cede mai kalau nanti masuk di akhirat alam barsa de nagaga nasaba ya robokong ngero burak ilalun riolo di watuta tumupa rilebokna yawe tanah ya naru biasa betuku kepala kawa kebujan nanti mati kapalana barang ya matena kapalana barang ipasile mereng HP-na HP Nokia masuli watuero ipasile mereng HP-na ipasile mereng cicina ipasile mereng kawalina ipasile mara bangkuna ipasile mara senterena makanya ka tega pada ya ku masih dekan ya tu HP ke dedek na sena apa ilo ame mak bicara kakak telepon ni pe matu ya ku telema ni ya ku berani kok ada na oleh mak bicara ya tu karena alam yang sudah dia datangi si salah ni dino oleh karena itu ya rona sepaterika ajak kecapu ibokonge tenggalaleng na sementara ka malaleng mangujuri secara jannah pong Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bokong ngaga kira-kira perlu ibokong ya bokong ngaga perlu ibokong ya menurut sahabat Nabita yang pertama adalah mantarakan dunia kabla antatrukahu Akburume meninaseng salai wilino rimunri tembu salaina jadi ada hikmah ya salai ne menilino rimunri tembu salaina aga betuana ternyata ia tulino kulo itu ruki engka sama nawadiki nalawa untuk menguju makasiwian risesena pengalatan wareni contoh itu bahaya na lino wadi kinalawa makaswian naule masam pajak duha di kuelei bunga-bunga si ibolo jadi itu bunga-bunga lino wadi ni matu masam pajak duha
jangankan 2 rakaat, Nabi itu sempajak duhana sesuatu rakana. Lenyat sempajak duha gara-gara bunga-bunga. Elo sikit matu mak baca Quran, engkasih sinetron Suara Hati Istri, mega penggemar nayai. Dek sina jadi. Elo sikit mas sempajak tahajud, engkasih Barcelona, si bawa Manchester United, dek sina jadi. Lino mani ya. Makanya salai memang dinasel lino rimun ritemu salaina. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak kumebungi mabarasanji kita mabarasanji mata kumaye tapi naulero ibaca bawam ibarasanji nade neri semakeraga katana ya pangkatung itu tak malenggo mabarasanji pada lepa lo pinakan nangi bomba tapi dero nai semakeraga na baca engka tuilalan na barasanji makada zahaban pa abad. Jadi lana barasanji aga katana yaro Jabal Nur kutana Mekah. Ini boleh tanah Mekah, taita tu Jabal Nur. Liwa lopone yang bulue. Lalu Nabi ta kusirepena tapa mak bicara yaro bulue. Maka de Muhammad kege pada museding ya komantaji lawaka set di bulu napaka mala bubalanca latu apu masuk sora dek nagaga kasiasi tapi aga nasa nabita pak aba wasangi nasa makanja nareko mancaji bulu ko lebih makanja pi nareko dek mancaji lawang nasaba ya bawa si matu tu raju-raju ka untuk mangolor sese arajanna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kue bungi dapat mete ibu la sokora yasi mete ibu la sokorang maka da parusle sinin na to bungi magi mo seding ya komanta julawaka napaka mo bage tal 5 kilomu gora mana to bungi makada tambah ipi partner dek rona isangi matu maka na ternyata ya tulino kuliwat to siegana 50 ni tau tamana suruga to madodongi waramparanna makanja pakasiwianna yaro makanja pakasiwianna na mega waramparanna engkamu pitanai aga pakutanana dua ni min aena boleh kegai ye waramparamu wabima ampaka kegai mu pakai guna. Makanya Rasulullah dek nelo tarimai nareko yaro bulue mancajulawang nasaba nanggai lino wadiki matu na halangi makasiwian risecara janna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi engka makutana magatosi pale ustaz na eloki manrehe elok toki mamotoro elok toki mangoto betuana maka dato itu nabita ya sei angke nasi tange nato kutue jadi aku kato kutu kumaye ya sei derajat nasi tange itu nalena jadi aja mena tak kutu-kutu betuana majak toy na rekod dek neleluli no ipakai untuk sarana untuk tunjang ipakasiwiat dari pengaladala sebab menreki Mekah lino patu ipake doi pa eloki maseke doi pa eloki makoroba doi pa eloki mapak boti doi pa tetapi insya Allah talalungi lino si kira-kira ya engkai malak de ya perluang aja na talalungi ya de na malak de tak perluang karena ya kuritai makukwe ternyata timuemi tu makada manyameng kumega oto timuemi pak timuemi tapi ya tutu mega oto na makanja irita tapi aku matsamangi loy wajak pajana makden retut uluna matsamangi elo ya liabang de temak den rena uluna
Jadi memang tibilmu tu makan namanya mang, tetapi insya Allah ya apa namanya metung-metungan ya koyaro ya punaye si kira-kira ya engkau memang ya perlu. Aleku nak cerita pak, bapakku bola aku ya kebetulan 2 auto, set di pelak merah, set di pelak hitam. Ya kuele upake pelak hitam me upasu payolo pelak merah. Ilalenga tiku mesa kat na uno auto kumapak ya, lain apa 2 pae. Ipatame matu pelak hitam me ipasu siolo pelak merah ma pelatoni soe. Ajak na talululak do iliwe egana. Cukup yang menunjang kita untuk mati pasalama kiri sesena pong Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makadai sahabat dan Nabi ta mambana kabrahu kabla ayyadahulahu. Tabangu memang ikuburuta rimunri tayatamaina. Jadi utanay mana kiolo kwe magi ta seding ya kuwaja malaki papeng yuki asenge nape patok kuro kuburue ipakan jakinenya torona akada Muhammad Yunus kue Rusli kue Pak Abdul Salah kue Samsul Bahri kue iga kira-kira lemah pemula baja makanya baja Pak Jumai harus dia lo ayah apa kue lo ye nah sama magai betuan nak bangun memang di kuburukmu rimunri temat tamaina 2 penafsiran di urta nomor sedi memang kuburu ibang jadi itu nabita iri boleh tanah Mekah Madinah tengare yaitu kuburu na nabita ku Masjid Nabawi persis onrona nabita riolo tu matindro waktu natuo onrona ranjana kiri makukwe makin aku lemak sebab tradisi na nabita si bawah sahabat na ya kongkana na seding masalah salah kualina mapet diuluna yang paling pertama dia pikirkan tanya Pak Burak tanya doktoro tapi na suruh moli makena kaira memang nak kalau boku kue disirepek na tinroku eloka cukup mitai sosok. Jadi makanya ya rokapang ya ini mak bola jue ya tujuna roka marae kayak meni kuryawa ya apa di maku kue makerani doktoro engkana golamu engkana kolesterolmu engkana asam uratmu masalah salah ni tenemu biomoringamu panas apa Pak Buramu panas apa kalau dulu sahabat Nabi nape mapet diuluna tania Pak Bura nasapa aga nasapa langsung malah pakali nasuruh kera memang ni kalau pungalena ya tona rumah tu ipake malemak kumati buat ditoi tak katoro kuburu emak kue apa ya kita kuburu kurubungi wadada mawatan la demi atro Pak si soka-soka coba ya patok memang ni kuraseta insya Allah pada taman makam pahlawan tapi digagai lo ya roto digagai lo malah engkau sahabat na Nabi tayaseng Ibnu Mas'ud ya Ibnu Mas'ud arwah pulona 5 tahun umuruna na mati nampai 35 tahun umuruna na kira memang ni kalau pongalena rimundi bolana na kira kalau bona ya tona rumah tu ipake lemak itu na mati aga na jama kuru kalau bongi bu aga na jama ya kopurai mas sempaja perlu selama 50 tahun itana pure mas sempaja perlu no leu tinampa 15 menit kuru kalau bona ya kubure masampaja loro no si leu ya lebam ya ku mangaribi na isa na subuh ajake no kinatapak katong masarui kaki apalagi kuni juma ya rajama no 15 menit akhirnya mengambil kesimpulan makeda ya ropale kuburu
liwa meto sumarana sabaya kono kana sekusoi ku coba-coba lenge yawa wita mata soy mene akaka namala de na semapagala tau wita mupi mata soy ya koni uno wita kita ngemende malah de mupi mapagala tau maga rumah tu naseng ya ko timpungi na tanah alaleku dek naga mata so enrangnya ke itu wita maka no sumarana makanya na temaki korangi katelu ilalena tase sosiwani ibu eloki katama suruga eloki tapi aja bila teli sempo suruga aja ya teli sempo suruga elok mana tama suruga tapi aku mak tarawih megangin lari lo lempang apa ya nasa kuburi kapat ceramah ya ku lempat apa na palari pana mi pantere aji supa to labu elok kene kita masurukan bunga-bunga lagi mana tu sebulina maka surukan ang kailoki betuan na beli sempoy ya rubu de masud kalana lelungi surugan watuna naita kuburuna katelu na temaki korange ilalena tase sosiuni tole maka kira-kira ibu tutanai kiolo kega mega tak katani HP wena kurangi megangi HP to apalagi aku kani sinetrona iga ya tu mata utaruwe ya upojito ya si mata ya kulo kamatin rohi tau lo ya tu apa makada ki matu ajak neulo makada 25 jadi tete kare megangi tiap katani HP bu na kurangi tete kare tegai malewa tatiwi kurangi na HP malewa HP itu istilah na HP di mana ada aku di situ ada kamu karo kenapa Al-Quran kita tidak mau bawa nah ya nama itu ipake malaleng rusil mundina pungalalala maka dan itu akurannya sapa ko sahaba ya wadinya mewa ko si bawa ditumpuk na tanay waditoy matu mewa ko si bawa ya kotama ko betuan na babuan na tanay alin almarhum telu anakna saya kira ya ro telu anakna na pojilat de indona tapi kenyataanna engkaga anak elok mewai siluret tomatuanna ilalena kuburu ekumati degaga engkaga lakai elok mewai siluret benena kukuburu ekumati degaga engkaga bene elok mewai siluret lakai na kumati degaga jadi itu makunai aku makerai satu cangkir kita berdua tepat ini satu bantal kita berdua atau pergi tapi amiku makedai satu kubur kita berdua mak beli-beli dek gaga ya tuh oleh karena itu makedai kurangi nah iya sahabat ya wadinge mewa si bawa watumut tu ya sekna tanai enrange mata melana kuburu dek gaga lain sangadina akurat malebih na pong Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita baca-baca kurang ibu ya rurin rewang kalinga malague ya tatamba-tambai wi baca kurata ya jak na ya tongem miri baca kurang ya kumalagu tawe ya pa ya kure tole matungkai bacai ya kumasempajaki sapa-sapai malampi-lampi pangkatong itu mas sempajang na kulhualana isa kulhuallah to mangaribi kulhuallah to subuh kulhuallah to la ilaha illallah nah kayaknya mau taruh alam tarakai pak kare nah yang mantu sama yang paling fatal lagi adalah kebiasaan kita yang sangat keliru agar ya makukwe terkenal lada ya ruyasinan wani Jumat surah Yasin wani Jumat matu surah Yasin si wani Jumat matu surah Yasin si wani Jumat matu surah Yasin si kayaknya mutaru wailong likulihu apa ya tu wailong na cecalada to maralingi
Ajak lalu nasa male pangumpu wailong kuisay. Nasa badek tu na pala mengi agak hubungan na mengi si bawailong. Tatoha ka bikir-bikir dia. Ya lalu ko padongko yawa tu garongkong. Ya ko makerai mange. Nale pangumpu isa. Alam tara kay pagora pa mengi makera. De situ tapala po imang. Nah ini nanti sahabat kita di dalam. Jadi tapakan jaki memang dia kuburu tay. Tapakan jaki minimal nareko pandek taulek kero memini kalau bungaleta. Ya kong katomate ada pelalo ki cinge-cinge kuburu Jadi pedepe ki tutoni tuirita tomakan jaya alla lengena si bawa tomadodongi alla lengena ripuani. Apa ia tu tomatewe ibu nak ko makun remate depeki dari gaurane ya tu tomatewe ya kue patame ku buru emak kue jadi kubunyi boleh mania le manora to kumai baturuna yolo kalau nabi lebih banyak dia lakukan ajena yolo na puluna bati boleh manora le mania terserah eloki boleh mania eloki boleh manora terserah tapi catatannya ya kotamai bila lena kuburu itu mati cinge lalen no cinge no ya kue patiti ni mapakwe pak noni di patiti makwe di patiti tu makwe bue patiti makwe apa ia tu kupas sempajang ya kue patiti makwe na mude na ilawa dek to na palisu alena pasti dek na lisu na tahat tu alena makwe ya tadi jay matu ko kamate to bungi pas sempajang mudah-mudahan malam pemanu ngurut tak kumaye ya komate tu pas sempajangnya ya ke patiti makwe pasti de nalisu namude nelawan majak miku alena pangola alena makwe apa sebabnya nasabah biasa memang ina pangolo rupana watuna ture lebok natanai rigau engkana mas sempajang di pengolatal ya kibanon itu nami cuke ni mapakwe cuke na makwe na pangolo to alena makwe tapi ya kode nangkana sempajang ya rega mas sempajang si taci jami si minggu ya tomi ku jumai monro tomi ku ya walana mak subae makaluru bola ya walana ji anda makaluru kama pinatama insyaallah ya kotame tu kuburuna ipalena makwe mewaewa tu mewaewa pasti mewaewa siaga dia gana imang lebih 200 imang utanai kuberunya mewaewa metona senna apa ipatiti makwe elo isilisu makwe ya pade metona kana pangoli rupana watuna turi lebona tanah jadi makanya di kumaye ya kongka tomate ya koi pangole makwe tadi nalisu makade itu nabita sebelum itimpungi tanah alaki pantai-pantai becu bansana ya kesana nih ya sebelum itimpungi tanah secara keseluruhan jadi itu kule malam otomatis tahu tiki pantai-pantai becu sebelum itimpungi tanah alaki olok tanah ya kata lu aku bacangi kulwala kata lu napa baca alif lam mim latu ulaika ala hudam bi rabbihim wa ulaika humul muflihun asamporan ya rotanai mapamula uluna latu capajera yako ipatiti denre ade nalisu di denalisu kata lu ya roh yako burani pasan di papena napa itimpungi tanah secara keseluruhan kada ya tosina sekulisus tas ajak nama langit tanah biji bawah nih agak tak biji kanyi pada cengi panimbolo mubarnirna apa dek tengi popek muitai jadi matan ratu insyaallah ya kongka tomate na mewewa madodong harapan tetapi aku napal ngoleh alena dek nalisu insyaallah seorang iriak magkada amre ambo endo laono riak mangolo ripuam nasaba witaon romu insyaallah
100% suruga pambasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ya tuto matewe ya kotame kuburu makare na dita. Apa ko mate mana ki matu pae natane toki tu di. Ya elok mana ki ka mati bue. Elok ki nga. Ya magi ku baga. Dek gaga elok. Elok mana malampe. Tapi bangsa na lena to malabita 1 minggu yang lalu watuna sige saka Cina na tanana kuburu makare tumatu kuburu depi gaga mungkar nakir pole depi makare kuburu Zainab alam ta'lam ana baitu dulma dek kamu pahangi makada iya onro makalam maka ya tumatu pertama sekali tu natanengang ikuburu makada dek kamu pahangi makada iya onro makalam maka makada niaro almarhum yare almarhumah dek bisangi makada makalam apa makada kuburu pa inkum tapi hayati kalillahi mutia nareko ilalanna tungamu engkako si mata matumalin ripuangi kuntu alaikal yauma rahmah ya soe degaga mu pada dingi sangadina pamasi marajana pung Allah Ta'ala. Jadi rumah kalau menge mancaji macaka ya rumah cike mancaji maluang ya rumah pelai mancaji maceke ya rumah susai mancaji manyameng karena atu malita di sesena pung Allah Ta'ala. Nah tani mana gitu mati bu kuburu ya ko si gesai tanai si bawa kacina kuburu tak. Selanjutnya nareko eloni pole mungkar nakir. Jadi tapa makada tu matu engka tu popeki matu pak engka popeki makada Zainab oh toko ipopekuan moto ni to matewe masuleka makwe makita loyase makumana kitu mati buna akumana sadia memang ni ay aja memang nagaga poji magosip agaja memang na masesa gitu jadi makita loyase magi na tanya palpon na bulaku itaya na itani menre awe tanya palpon na bulay tanya lampu itay tanah na ita makita loyawa magi na tanya tehelet na bulay tanah to na ita makita lo tahu tanya na rin na mulai gangkan na nasa puro manialena nasa puro alena astagfirullah matitunga kapali nasa ba sininna waju gartaku dek gagaw tiwi mapake ka kain kami na masempo upake usalaini linoe ulau matama ilalan na kuburu na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, ya ko makanya kuburu ta, makanya baca kurata, ya ko puraki itanay kumungkar nakir, ya kurane mati, insya Allah tapakatu matu anak darama cantik masuleka kilota. Ya itang kalinya rode manang, ya. Jadi ya matu toko makanya baca kurange, ya kurane mati anak darama cantik, ya ko makunrai mati kalau lo makanya masuleka kilota agama tu natanega kia to makadai Zainab hal tari puni tai semu kak gandi matalandri tukui di matu tai semu kak gandi makadani almarhumah aide wisaki akale magina de wisaka kada mega mua kalolo magartawi takulinoe de meto pagaga kali gartap ya ko urane mate mega muana darawita cantik kulinoy de gaga pada cantik kada ni tumatu yero de meto tumule misaka nasaba ya si mata mitai wetu mutuo ya nari tu akuram malebi na puange mu baca-baca makukwe na palaya nga puange mata patau makanga na suro ka puange mewa ko siragaranga barak kuang mengi dek masino-sino ilal kubur eta tator tare mega baca kurata ibu na
engka tu program aku kue wita kue ae one day one juice, 1 hari 1 jus. Ayar makanya ipake we ae ajak na ipake we kumakedai on the way la palaw na yalon orang mo bolong. Ucaca namuna sedia ku kakiring ka kue ae manre bale tunuk ko aganas na pantelaguna ati kulala nasi apa dengan kawanri bale tunuk ya rumah kanda ikiring utamanya komunitas iga ya ru ikiring keda urat iga mas sempajan lorondi ya rumah kanda bu ya rega kalau kimanre restoi ya kalau kimanre tabake perlu doangnya ya rumah kanda ada na menre la palona ikiring ati kulaleng jama-jama aku riolo ya tuh waktu ku punya nanti najina ku tuani karo makanya one day one juice perbanyak membaca Al-Quran nasabah insyaallah ya kota makimah tu kuburuta dek tama sino-sino nasabah engka nasuruh wangi mewaki si bawah. Itulah sebabnya Pangguluta Umar radhiyallahu an yaitu Pangguluta Umar Bapak Ibu sekalian ya kurana kay rampe macawa-cawan ya kokoburo irampe tari ya kola minum na nanggerangi kuburu ya sengi mega wailo na inum lebih mega piwe matana masuk ya kola imanre na nanggerangi kuburu ya sengi mega anrena lebih mega piwe matana masuk itanai ya itanai kuberina keredaing magiro bisita ya kurana kay rampe macawa-cawa ki tapi aku kubur irampe terigi agar pebalina ya kurana kana sengirampe macawa ka nasaba megamuki sipakin rainra ya tumatu kurana ka megamuki sipakin rainra setanai tumatu partner maka tosin pape tulu makara makuni ku makutu ke masam pajang maka tosin apate ku maru bangko widatu makuni ku apa bitemi damai sita ita tu mantu dai mega ki mantu sita nai magi tatuna isio pada ku ita lepe itu murasa ke makuni ku makurang ngajar lagi ku to pajayata maduraka kan biasa nama pakukai mega kisi pakin raina kuranakan tetapi kuku buru alaleta akan jadi memang ya roh alaleta tubuh alaleta nah makanya alaleta carilah teman yang bisa menemani tidak ada lain kecuali Al-Quranul Karim itu sendiri. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agapi wadi pasalamaki yana itu pakanjaki pasidekai nah sahabat ternyata ya kue baca Qurannya ya tu biasa nala pangumpu tai kujumai dan katu ayat makada laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas salih ya tu balik tu mati ya ku mati yang paling pertama disesali adalah aku rangena pasidekana watuna turelibona tanah makadai ibu Zainab laula akartani epuang tapali sunat cinampe tuok kubungi makadai puang Allah Ta'ala agapi malal lisu kubungi na purana yureng umuru makadai pasadaka eloka masih dekani warang para kupuang jadi enang kawasi dekani nasabah manjadi kak matu termasuk tausale yang engkau di pung Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian ya kung kami na wajuta tas sedekah ini maku kue ajak nama tepi nape sedekah pak terus terapa ya metau toku pas sedekah tu mati metau ka waktu naima bapakku tolabu ku masih raya baru ya kau boleh mapatak bawa tu mati makanjak kuryawa pak kopor baru ya tu masulik kopor itu kemana nih kulal songkona kaliagana
Ya ko kani rumah inu ti makaran itu maku aga ya no. Kade pulai mapata bawa stase engkaye makaran muni maku ajak mu pak depe itu mai pak mati amat uka. Ya tu maku kue ya kung kamarenga waju. Na upakena tapa majore sedih ku matoju ku cakko kakai. Wa berani magati pasti dekat mati ni haya. Jadi magi tanah ya sida kami menawat tatu apa? Ibu ajak na buka lamarie gara-gara waju sida kanyi. Pak Megato tu mengeluh, dek nale waju lamariku dek sana lai. Pak Tama mitama dek nak nasu. Coba ke tambah 5, pasu 5, pas tu. Ya no. Ternyata onrokan jana tu terlepas sedekah. Yana yo perhatikannya. Makanya tu ngetos di atu tulinoi kanja. Akanya tu aja pajapange. Engka kita ubaca. Ya ropale kuman rita we nak kamiong emang moni meong. Tapi biasa tu kuman regi tapang ka tu meong mangeong-ngeong. Sama na magkada are toki cede maye. Ya tu pa ya kung kamiong naman retawe menuran regurut taye ya tu maleka bagi ngengi dale ya tu suruh miongin lokuro kada manre tu larus liawahe coba ke loka kokuro tes i naremo ka bale are kade ya kutarengi bale insyaallah makade tu maleka suruh ngengi sedi si kerap balik nareko masa busapu matu kerap na balu selengi ya. Jadi senau baca ya pae ya koman reka tanda metu buku balik warengi nyongi. Apa ini buku balik? Nandre aku buku balik. Engkau pacepe matana na isosi. Jadi makanya nong ngaga tawata ini. Ola na taruhan ni cede, katu daging na kupili nai, nasi si. Makanya ni magi na mionge, yari nanre, denelo nanre, de naule manre pak buku marengi, coba nggak marengi tak sikir. Jadi tu praktekan aku kubulai, ya kumangiongen ni mionge, ware metoni tak sikir balik banjara, ya kubalik bolu, kupasa de metoni ro. Kira-kira 2 jari lebana wareng tapi makukwe mantaji persoalan ni apa ya tu pak mionge soliolito maka damai makanya kuku kira parne langsungnya tanya buku balik kakaknya aku mapaku ya mesa mionge manre balik ade manre balik onro kanjana itu terlepas sedekah pak ya pas sedekah nah sama ternyata matunya tu pas sedekah tak insya Allah ilalan aku buru pada mak bicara pada ya. Jadi kulino ya kung engkau tu waju baru pakai ini tomatu aku makumre tabe. Ya kalau ki boting eta baru waju dapat makere tia ki makja ya. Aku raji dah. Saya malangi si metere. Makuto tu mantu ku buru makera. Magina makanja makwaju muida partner tu. Jalo susah kok. Ya ini wetuku tukulino purameni ukuru. Jadi mate ka upaki mani aga pangukuruna ya naritu sedekah. Jadi gini kita makanja sedekahnya, pedek makanja matu penampilanna. Tapi nigi kita masih ke. Insya Allah malo sulong sumati lan nak buru. Aja mina kaga masih ke. Saya tu masih ke ai icat tamana ku tahu. Cek di bawah puji tu seke tu ranah ke bawah. Meo cecetoi. Anak-anak cecetoi. Toma lolo cecetoi, toma to cecetoi, pungalatala cecetoi, suruga cecetoi, ranah ke bawah puji. Makanya engkau sahabatku ku Jawa Timur. Derong ku Jawa Timur Pak Tabe Kakanda Abdul Salam. Apa ya tu ku Jawa Timur Pak ku katomate den apa ada di kumanye. Ya di kumanye ya kumate te kubungi iman na bungi jama itu.
Pariwana bunyi jamai. Pariwana lempa jamai, kuto lempa mati. Ya kuraro deh. Kami to di profesional, lang kami to di alana. Pokoknya aja na musarawi ka Cina, lang kami to di may boleh. Pokoknya molina tinggal di jama to mati. Ya sabak gue utanay. Siaga mitoni ro tomate taonyo. Siaga ni tomate taonyo tapi saya ro lagi Cina. Karena kurang lebih di sisa 500 nasa susuran. Siaga igana tu di makaramega. Siaga aga talulungan. Makariya ro nasa malat dululungan. Tapi teka hadisan na yan. Teka aga. Ya ro nasa malat dululungan. Yakko to seke. Magdaroang urina, wadi tama pada guru nasan yung gimak ka na isa parakang. Yan ang magkaranasan maseke au. Ukarawana roma rupo, tama pada guru Kakao yan at tupe pangangang urina, pawatu na turilino, si mata timuna minajampe. Manrena, dena ka na jampe timuna tawe. Sisan na mati, ipagdaroang urina. Jadi hati-hati ki kumaye. Kama mati kubui tapang bende hari yang pajar. Tidak ada orang meninggal di bumi bergaruang urina. Toseke. Hati-hati ki bela. Hati-hati ki. Nah sama, ya pasti kaya. Narima kuana dari itu malabihkan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ini to nasalah iye. Ajak tak lupain melodoanya gitu mati. Patelu anak na. Seandainya 5, makanya bagina. Tungke pura sempaja perlu tak bagi. Sebab telu mie. Ya kode taulei patungke ki parilo doang. Tungke pura sempajang. Ajak lalu tak sekai kami si arweng pura sarak. Enrangi satu arweng pura sarak. Apa kuni tu monro liwa at tajenna tu mate pakiringa parlo doang boleh di pak di mundina aga sama na malam akhirnya regurta ya tu pale kuburu ku kambi si arwai purasara ya satu arwai purasara marwa tu kuburu nasabak memre mana gitu mate sandre kumisana tudah jadi pare cengi parula ya parula makawi kuku bure bungi. Tak coba-coba ke matu kauna di kami si pema kai. Tak coba ke lo mitai kulo. Menre sandre kumisana mak bicara pada ini. Surang magina pede macaya wita tapa itu. Makada niya ro mawata wa pa iya aswan ka tarima kirima boleh wijawijaku boleh sahabatku kirima ngagaro ya nari tu parlo doang ya makanya to siaro awe na iko biasa kami na malopu lamu kubungi betu mutuo iko kami na kanjo to mumagi na maria rema kuita tu penampilange agan asang kada yana panrasa kaya nasabak siare are anak usalai yarwanae degage lok melo doang ka sertifikat nabi galungin lagay. Jadi bahaya tu paling aku mego orang parang na degaga nana elok mangrangi melo doang kirimundri kita kuni utambai cede ternyata tu yaitu parlo doang ikut matuai liwo sona pak liwo sona pak engkau kita baca makada ajak lalu kamu jama rilino enrangnya jama-jamang akhirat ya kude naluk biriolo meloduanget dua itu pada jam jadi kue loki manre aga perlu doan ibu loki manre ya tu perlu doan aku loki manre ade kami sangi apa kulai manre kono makada wah si panas setinggi nalupe meloduan ya kalau kiman itu makaraki Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar ya kalau timpuan rejana tak pernah si timpu maka Allah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma
kamara bayani sagira andre nih ya tu andre insya Allah mak barakai. Ini pagalunge apaloki magalus ya kumaye pak ya tu nenekku biasa petas apa ya kulai mak galung wa kalala itu ya ro besina monre rakyangnya menre ya ala ya ro nasurotoni laite kampi karo laite lahaki ya tu biasa memperi cole kaluku emperi cede cole kaluku apaloki mak pamulaan we na tapi di kawalina kakaga nuna nene ya ro kadai bare lari balawai kakaga listrik lagi maku kedek na tahu balawai balai ku bae kawali ya jadi age pake ya kulong ki pambulan no galung aga baca nih Bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira insyaallah makanja tua selek na ya tiga dulu ya kue lo ibu kato kue di papalue pakato palu kapak kue kato ya kato tu biasa tarima tareka desa kada tareka boleh kapan nenek malumo ya ya ko ele nabuka to kue tato tu kue tato nabuka na to kue napa na iso napasa na tama na iso tu napasa na desa kada kaya boleh tarima ya na iso makadai po unia kemana ngin misoi pangelie naule melari mana panggil kuke metawi na taruh corona agi baca ya kue loki buka itu kue Bismillahirrahmanirrahim bukani bahkan jaki Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira ita ya masalah insyaallah ya kode metona laku tanpa beli kak kode nalaku sama kanjana tu perlu doana anana di dua itu bajajanna yaitu makanya yala pakai salamarang asugirang yarega asau kinin nawangan ajak pajapangan ajak kata jama kecuali berdoa kepada kedua orang tua. Oleh karena itu alena almarhumah Zainab binti Tahir sahabat si minggu nih nasalaita madu pauni mega madu pauni tak kato tu dek nadu pauni kata pangiwangi ni kato tu madu pauni kato dek engkato mak baca kabe pana engkato mak baca dek kanan rena tidak ada persoalan saya timi hadis sana manengnya tu jangan tak pangiwangi kena dek na baca bawa Muhammadiyah kamu tanda Muhammadiyah maku tu biasa pak kami tu hadis sana maku agak pale ya ku mak baca ki ya kue bacangi itu mati arengi kami nana puji itu mati arengi kami nana puji tapi salah penafsiran kini ya na puji itu mati itu sini ya to si na puji na andre itu mati salah sana lenal marum aga na puji pasana aga senai sanggara pepe jadi bacana sanggara pepe na jadi mak baca si sanggara pepe si pak ya bina tu lagu salai pak ya tu manre sanggara pepe minumnya kuangnya sengina ipan caji tubuh kasara senang tubuh kasara dagingnya bukue jukue darai engkamana ngipole ritanai ya kolisui mati insyaallah lisu pay mandia salena dek na nabutu sanggara pope ika mani butu nyawai mani paya tu nyawai pole ripuangi ya ko mati tu tay mak dua lale kipa terbuka sarae tama kutana ya salena ya ro nyawai lisu menre lisu toy kwa salena makanya dek na perlu sanggara pope na sama ya ro na pojin mani sanggara pope kali kewana tanai jadi aku mau baca, kayaknya ada sanggara pepe. Pak Mega tuh mak kada imas seding. Boleh kak baca anginan renan, lalu loda isiku na taruh. Maka kak mena loda, si minggu kak malu lisu sanggara pepe mas taruh kakao. Sanggara pepe itu na puji itu to lagu. Karo salai ini. Engkau tuh imang. Ciruntuk aku, doktoro anak kontrol kakak aga tuh imang.
kontrolin aja kolesterolku naik kakak mana kasih mamule matojo ceku maka mana kah ya lu nasa mati na si minggu kan malulis yukona mataru kakao si cepolo pada mati no mati ya tu nataru konro apa ya tuh sinapu jatuh mati salai salai ya tuh yang rewe ya insyaallah hidungnya diniatkan tidak diniatkan insyaallah letuk na tarima palan atau mati. Karena ini sedekah namanya. Itu kan jangan itu lepas sedekah. Diniakan tomatita. Ya kuma sedekah naik otomatis orang tuanya dapat pahala. Sama magai. Dek na mungkin mas sedekah naik kutannya jarak na duit itu baju dia. Jadi begitu cara anak mak baca ki, jika dia mak baca kubungi baru seli. Ama sain. Jika mak baca kumaye ku kata mati. Ah, ya kok mak baca dek kumaye ada na puji tu mate dek becarana ya na puji pak baca apa lena itu manre tau tanyana siti saya nak manre ya bulu deh tanyana pak baca mani jadi kiringan nih SMS sama saya oh tak saing ya parno ki bajagan tak sainge makita siapa makojo-kojo kasennya naik makanya apa ku ayam Kentucky nanti macar ayam Kentucky na paling lalu mana itu ya itu acana toriolota mata lada ya kuna suruh tawin ada kagak pamalet jadi nauli kasih puai mangai mata anak kasih di moli puai mang imat toba tawe mata ande toba bacana pasal apa tuh yang kana tuh toriolota pacara di ya kuma baca tahu ya kuti baca nah sunat tuh ya tuh capano tie ya tuh sunat na sebenarnya kode maka tawana pun gawayai de ada nata maku ke de pura sunat de na pura sunat kunate na dari mana de na sekala tawana pun gawayai jadi aja kita puji pak pacai jadi papa bajana sih agak situ mai jangan mari pana buah pirna bawa 25 kilo ya sih palena bilang mana makanya aku baca kibu makanya waktu aku memrek Mekah 2016 ternyata kegiatan seperti ini nalakukan tomat aku Mekah Madinah ibu tanah biasa keraka engkato masyarakat apa masyarakat ya kok kato mati ku mai mata sia ka tahu jadi tetap tak sia kakak peku jalana jadi tetap ada ceramah tetapi kakak manreki karena manrek kakak peku jalana kadang pada ini nasa tiwi anreta jadi siaga ki boleh kue ibu ko memang yang rewe boleh boleh tanya pun na boleh pasal anre kada kaya ku negara aku daku de makwie ya tosi pun na bola mapasal anre kada cocok tomba ya tu iri nasa kumaye iri tiwi anreta nasaba pada iri setoni makeda kuang ipoji ya ta jadi makanya kumatuk kumai bungi titoni anreta tumai matanda tu kalau sanggara nanti sanggara na puji kambela suna nanti kambela suna na puji jadi nagaka tahu yang jelasnya adalah doakan kedua orang tua kita agar na puji itu mati. Yang pertama adalah telo doanya ni ya dan pengilu sana. Jadi makanya ki engka tu mana dosa na tiwi ndok kukuang tadang pengilalu. Pak dek gaga tahu sangadinang kadosana pak. Si kanja na tahu pasti kadosana. Si jaga na tahu pasti kadicin. Kujede lo apa turang iri sama mega to biasa tahu tu taka borok gara-gara dosa na amala. Apa ya ro biasa kawang kalinga pak beri jama na tatang alina. Kada ya kutanda ya tama suruga kubungi kan apa? Ati kilare capan. Iko ga puna suruga. Ya kutanya na siyanu tamarana kai kada balik. Na mega dosana. Jangan begini, Pak. Nasabah syari are riwayat ubaca engka tahu makanya lada malakna si senai lo mati ibaga bilim peling ku si tangi na capurida akan nak makuya engka tahu liwa igana dusana
maka na tawe ya kotanya ranaka unrona aga na pai isan na ilo mati iarenya patiron ripuang ito batong-batongan yang kanan na capuri deceng tama suruga pamasina pungatan jadi makanya telodoangan ni edang pengidosana yang kedua telodoangan ni tarima malakna dan yang ketiga telodoangan ni pipalicu-licu apalana amal-amal madicina yang kena puga wetuna turelibok na tanay yan nakapangi sempa wapala turulori madeng saya kira ya mitona perlu rampe nasaba ya kuwite hadire ekwe tama mana ni daftar tunggu malakul maut tama mana ni Pak ya kuwite kurang itu pada 10 tahun guru nata ibu sudah masuk daftar tunggu halena Pak bicara arwan itu tamana arwan itu utama ke daftar tunggu apalagi di bangsa tuh apalagi ya romega no benar gemet na mau beto engin na mau beto bulu sumi na beto tak apa ki ya bahasa anak matu aku desehu aku bemeto na matru jadi pada nih antara jasa jadi ya jika ki ya rumawat telau di ya rumawat telau makadai puang Allahumma hini idza kanatil hayatu khairan li puang tatambayangin ngaumuru yakko yarumuru mapere teloria yaro telori pangi tetapi watawapani idza kanatil mamatu khairali tapamate ka puang yakko yaro matingenge makanya di sisi aja na telawi yaro malampe muruna yakko loki engkapa loki talimai malampe murue taruh paki tapi itu paki ya aga bacana tabaka ya tuku kurangnya laqad ja'akum tak pernah surat taubat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil ya kuragi masempajang tabaca ikatelu pura masempajang mangaribi tabaca toy ikatelu pura masempajang subuh insyaallah malampe buruta letuki matu maulu tapi ya tonak ku maulu dai taina na kaye mo nasa dodoro aga na guna anak tu kumakie mapan denang aniki jadi ya bawa denre telawi alam pegang umuru ya kumakanja di sisiku tapi telau ya makingi ya kumakanja di sisiku hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh